Ахернын Гауля айтырына диванға чағырдылар. Михаил Развожаев Россия президенті Путинге шиддетлешкен рокет телекілеріне бақмадан Қырымдаке муафақиетлері ақтай сабат берді. Развожаев кеченлері Украина сейір фюзелерінің Белбек Арби ава лиманны урғаны ақта бір лав біле етмеді. Ама Ахернын муафақиетлі колонизациясы ақта білдірді. Дегеніне көре руслар Арби базаларға япылған үжімлерге бақмадан işgal етілген шерні терк етмек істемей. Также, вот я знаю, когда вы на стенде России Севастополь посещали выставку, вы бы тоже обратили внимание на динамику прироста населения. Вот сегодня 561 тысяча человек зарегистрировано в городе. То есть постоянно растет, несмотря на вот даже сегодняшние там события, условно говоря, хотя в прессе иногда там преподносят их как такие очень страшные, опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь, а у нас... 2014 сенесі Қырым işgal етілгенінден берлі Русия Қырымның демографик вазиетіні денештірмеге тырышы. Фарқлы малыматларға көре сонки 10 yıl içerisinde Русия ярымадаға қанунсыз 1 миллионға қадар рус ерлештірді. Аққорчалайчыларынан білдіргеніне көре бойлеже Русия халқыра инсани ақ қоралларыны боза. Чүнки ичбір işgalci devlet işgal etken topraklarına яны инсан ерлештірмеге ақы yoqtur. Ne yerde olsanız da Rus hapishanelerinde bulungan mabüslerimizni desteklemege imkan tapınız. Аққорчалайчылар hükümet ve Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciligi Serbest Kırım mektupları marafonunu ilan ettiler. Bu teşebbüs pervasız olmagan herkesni Kırım siyasi mabüslerine mektuplar yazıp hapishanelerde olarını böylece desteklemege çağıram. Ти більше дізнаєшся про людину, маєш можливість до неї написати, висловити якесь її своє, не знаю, захоплення, просто привітання, просто запитати, як її справи. І для цих людей це надзвичайно важливий момент. Оскільки ми там вже неодноразово стикалися з родинами політв'язнів, спілкуємося, і вони, власне, кажуть, що ці листи для їхніх родин, для політв'язнів там, в російських в'язницях, у в'язницях в окупованому Криму, це просто такий ковток свободи. Навіть якщо ви не знаєте, кому саме писати листа, можете писати безосібно, тому що особливо в СІЗО в Криму політв'язні знаходяться по 10, по 15 людей в одній камері. І навіть якщо один політв'язень отримує листа, то вони все одно читають його всі разом. Rusya hapishanelerinde 208 Kırım siyasi mabüsünü tuta, olardan 125'i Kırım Tatarlardır. Bu feci şaraitlerde olar sağlıklarını joya, en küçük tıbbi yardım alıp olamay, psikologik baskılarga uğray, işkencelerge, açlıkka maruz kala ve korantalarından uzaklıkta bulunam. Аққорчалайчыларынан fikrince mabüske destek sözlerinin küçük bir mektup bile, injir resmi bile, olarının mücadelelerini insanların hatırlaganını göstereyim. Ми даємо людям зрозуміти, що вони не полишені. І не полишені, і не закинуті. Це насправді дуже важливо. Це і кисень, який оціми листами просто надходить людям. Це кисень свободи, це смак свободи, це дуже важливо. І, звичайно, що люди, які володіють словом, це можуть бути громадянські журналісти, як Ремзі, це можуть бути і письменники, і поетки, журналісти і журналістки. Коли ти володієш словом, в таких умовах твоє слово загрожено. Kırım siyasi mabüslerine mektup yazmak için birkaç kuralını bilmek gerek. Rus hapishanelerine mektuplarını sadece Rusça yazmak mümkün. Siyasi meseleler akta yazmak yasak. Kırım Tatar vatanperver şiarları da Ruslarını açıklandıram. Це, як ми зазначали, це має бути російська мова. Також бажано, не бажано, а потрібно утриматися від різноманітних політичних гасел, від різноманітних закликів. Тобто, як би нам не хотілося сказати, Крим – це Україна, але для цієї людини це може, перше, нашкодити, по-друге, лист просто не пройде. Kırım siyasi mabüslerini ya online ya da adi mektup vasıtasıyla desteklemek mümkün. Olarını ekranlarınızda görgen adreske yollamak gerek. Eğer chet elde yaşasanız şahsi mektuplarını yazabilirsiniz. E-posta malumatlarını ekranlarınızda görgen QR kod vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. E-posta siyasi mabüslerinin isimlerini ve elektron adreslerini. Elektron şekilde yazılgan mektuplarını аққорчалайчылар kurallarga uyuldu mu dep teşkirecek. Olar sizin destek sözlerinizle mektupni
әрбір саяси мабюз алачағыны кифаят еті. Русияның умуми адлиясының 4-нчы шикаят махкемесі Кырым юқары махкемесінің ақ хорчалайчы Лютфия Зудееваның пара жазасыны лягу етмеге ред еткені даваны бақмаға разы олды. Бұл ақта АТР телеканалының елінде олған весиқадан белледір. Зудееваны кечкен сене 27 июнь күні Ахмежетінің юқары махкеме бинасы огунде туттылар. Ақ хорчалайчы сеси мабюс Нариман Джилялве Ахтемов қардашларының махкемесіне айдынлатмаға ниетленген еді. Пресс-картасы олғанына Бахмадан Лютфия Зудееваны тутып ижгалжы полис идаречилигине алып кеттилер. Ве о күн 12.000 рубле пара жазасы бердилер. Умумен алганда о күн ижгалжилер 14 кишини тутып пара жазалары берди. Булардан экиси Кырым бирлемлигинин ватандашлык журналисттери эдилер.